Annuncio vobis my four little gaudium children magnum. will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Habemus papam. Twongeye kubaha ikaze ku rubuga rwacu ameza y'ubushakashatsi. Mumaze kumenyera kandi ko ari urubuga rubagezaho amateka, siyanse, imyemerere ndetse na politiki cyane cyane byihishe. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho Documentaire yihariye ku bantu 8 bashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se the 8 founding fathers of America. Turaza kubasobanurira umwe ku wundi, cyane cyane tuvuga ubuzima bwabo, imiryango bakomokamo, ibyo bagezeho ndetse n'ukuntu bapfuye. Muhaye ikaze rero muze dusangirire hamwe ayo mateka y'abashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cy'igihangange muri ino si. Tujyane intambwe ku yindi. Uwa mbere duheraho kuri abo bakurambere 8 ba Amerika ni George Washington. Uyu George Washington yavutse ku itariki ya 22 Gashyantare mu 1732, avukira i Westmoreland County muri Leta Virginia. Yavutse ku babyeyi Augustine Washington na Mary Washington. Aza gushakana na Martha Custis ariko ntabwo yigeze agira abana. Uyu George Washington niwe wabaye perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1789 kugeza mu 1797. Bivuze ngo ayoboye imyaka 8. Uyu yize ibijyanye n'imibare, isesengura n'imibare y'ubutaka, ariko nta mashuri makuru yarangije. Gusa yanditse igitabo cyitwa Rules of Civility and Decent Behavior in Company and Conversation. Yaje gupfira i Mount Vernon muri Leta Virginia ku itariki ya 14 Ukuboza 1799, aho yazize indwara ikomeye y'umuhogo. Uwa kabiri kuri urutonde ni Thomas Jefferson. Thomas Jefferson yavukiye muri Leta Virginia ku itariki ya 13 Mata 1743 i Shadwell. Akaba umuhungu wa Peter Jefferson na Jane Randolph Jefferson. Yaje gushakana na Martha Wells Skelton, babyarana abana 7 harimo Martha Jefferson Randolph. Uyu kandi Jefferson Thomas
niwe wanditse Declaration of Independence cyangwa se itangazo ry'ubwigenge mu mwaka w'igihumbi 1776. Amashuri yayize muri College of William and Mary. Yabaye umuntu w'umunyabwenge wananditse ibitabo byinshi. Icyamenyekanye ni icyo yise Notes on the State of Virginia. Yaje gupfira i Monticello muri Leta ya Virginia ku ya 4 Nyakanga 1826. Apfa ku munsi wizihizwaho ubwigenge azize indwara z'igihe kirekire. Uwa gatatu kuri urutonde rw'abakurambere 8 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni John Adams. John Adams yavutse ku itariki ya 30 Ukwakira 1735, avukira i Braintree muri leta ya Massachusetts, ubu hayitwa muri Quincy. Uyu yari umuhungu wa John Adams Senior na Susan Boylston Adams. Yaje gushinga urugo rero ashakana na Abigail Smith Adams. Baje kubyarana abana 5 barimo na John Quincy Adams wabaye perezida wa Amerika ku mwanya wa 6. Amashuri ye makuru yayize muri Harvard University, ndetse niwe wabaye vice perezida wa mbere wa Amerika nyuma aba perezida wa kabiri. Ayobora ahagana mu 1797 kugeza mu 1801. Uyu kandi ni umwe mu banditse ibintu byinshi ku bijyanye n'itegeko n'uburenganzira bwa muntu. Yaje gupfa ku itariki ya 4 Nyakanga 1826 i Quincy muri Massachusetts. Apfa ku munsi umwe na Thomas Jefferson wabaye nawe perezida wa Amerika. Uwa kane kuri urutonde rw'abakurambere 8 ba Amerika ni Benjamin Franklin. Benjamin Franklin yavukiye muri leta ya Boston ku itariki ya 17 Mutarama mu 1706. Yavukaga ku babyeyi Josiah Franklin na Abia Folger. Yaje gushakana na Deborah Reed, babyarana abana 3 barimo na William Franklin. Uyu kandi yari umushakashatsi, umwanditsi, umushoramari ndetse n'umunyapolitiki. Yize yigenga, ntabwo yize muri kaminuza, ariko yasomye ibitabo byinshi. Byanamuvuriyemo kwandika igitabo cyitwa Poor Richard's Almanac ndetse na The Autobiography of Benjamin Franklin. Bibutse yuko uyu muri siyanse cyangwa amashanyarazi niwe wavumbuye umurindankuba. Yaje gupfa ku wa 17 Mata mwaka w'1790 muri leta ya Philadelphia azize indwara. Uwa gatanu kuri urutonde rw'abakurambere ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se abantu 8 bayishinze yitwa James Madison. James Madison we yavutse ku itariki ya 16 Werurwe 1751
i Port Conway muri leta ya Virginia. Yari umuhungu wa James Madison Senior na Eleanor Nellie Conway. Yaje gushinga urugo ashakana na Dory Payne Todd, ariko nta bana bigeze babyarana. James Madison yicaye muri White House mu gihe cy'imyaka 8, akaba perezida wa 4 wa Amerika. Yicaye muri White House guhera mu mwaka w'1809 kugeza mu 1817. Yize amashuri ye muri Princeton University, hahoze hitwa muri College of New Jersey. Uyu kandi bamufata nka se w'itegeko nshinga rya Amerika, uko yagize uruhare rukomeye mu kuryandika. Uyu kandi yaranditse inyandiko yitwa The Federalist Papers afatanyije na Hamilton na Jay. Yaje kuva mu mubiri ku itariki ya 28 Kamena mu 1836 i Montpelier muri leta ya Virginia, azize indwara y'uburwayi yari amaze igihe kirekire. Uwa gatandatu mu bakurambere ba Amerika yitwa Alexander Hamilton. Alexander Hamilton we yavutse ku wa 11 Mutarama mwaka w'1755 cyangwa mu 1757, kubera ko itariki nyamukuru cyangwa se nyirizina itazwi neza. Gusa yavukiye i Nevis mu birwa bya Caribbean. Ababyeyi be ni James Hamilton na Rachel Fawcett. Yaje gushakana na Elizabeth Schiller, babyarana abana 8. Yize mu ishuri rya King's College, ubu ryitwa Columbia University. Uyu kandi niwe washinze banki nkuru ya Amerika, akaba n'umwanditsi w'ibanze wa The Federalist Papers. Yaje gupfa ku ya 12 Nyakanga mu mwaka w'1804 apfira New York City, yishwe arashwe na Aaron Burr ubara mu mukino wa duel. Uwa karindwi kuri urutonde n'abanziriza wa nyuma yitwa John Jay. Uyu John Jay yavutse ku ya 12 Ukuboza mu mwaka w'1745 New York City. Akaba umuhungu wa Peter Jay na Mary Van Cortlandt. Yaje gushaka na Sarah Livingstone Jay, babyaye abana 7. Amashuri yeze muri Columbia University, kandi niwe wabaye umucamanza mukuru wa mbere w'urukiko rukuru rwa Amerika. Yanagize uruhare mu masezerano ya Paris yasinwe mu mwaka w'1783. Yaje gupfa ku itariki ya 17 Gicurasi mu mwaka w'1829 i Bedford, New York, azize stroke. Mbere yo kuvuga uwa nyuma kuri uru rutonde, tumaze kubonamo abantu 7 bitwa ababyeyi ba Amerika. Ese muri abo bose ni bande wumvisha amateka yabo akagutungura? Ese naye amateka utagarutseho ku buryo twazayongeramo ubutaha? Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kugira ngo tunoze neza amateka tubashakira.
uwa nyuma kuri uru rutonde akaba n'uwa munani mu bashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se abakurambere ba Amerika ni Samuel Adams. Samuel Adams yavutse kuri 27 z'ukwa cyenda mu 1722 i Boston. Yavutse kuri se Samuel Adams Senior na Mary Fifield Adams. Yaje gushakana na Elizabeth Chickley babyara abana ariko benshi barapfuye bakiri bato. Yari yarize amashuri yo muri Harvard College. Uyu kandi yagize uruhare rukomeye mu gutegura Boston Tea Party ndetse n'intambara y'ubwigenge. Yagize rero n'uruhare mu kwandika Articles of Confederation. Yaje gupfa ku ya 2 Ukwakira mu 1803 i Cambridge, Massachusetts, azize indwara y'amara igihe kirekire. Aba rero nibo bagabo 8 bashinze igihangange cyiswe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwenge bwabo, ubwitange n'ubushake bwo guhindura isi byatumye amateka ya muntu ahinduka iteka. Nk'uko bisanzwe rero mwari kumwe natwe ku meza y'ubushakashatsi, kandi muzahweme kudukurikira kuko ubutaha tuzagaruka n'indi documentaire ikomeye.